Cheniso yedama lenzimu nezifaniso. Dumelani zwikamu. Hani mutedze. Ndamuhila ndebumbuya. Lengani muchifano che mugwama, buka. Mutedze ngenjele. Mo wansindo. Muhule zebe, peji. Inotobela. Mo bona chilaidzilo. Picture 1. Ntolo chose. Kusanu kukatangisa zwinu zose. Nzimu wakabe uliapo. Chimwe ne chimwe chakabe chililima. Nzimu umbuya. Kakale damalao lina simba. Nzimu wakati. Akube chedza. Ngono chedza chikatangisa. Nzimu akayeta vula. Pehugwina pasi. Nzimu akakubunganya vula. Kayeta gungwa nenjizi. Nzimu akayeta huba kupenya masikati. Nenge mwezi kupenya busiku. Nzimu akayeta nyenyezi. Kakale ukayeta lipenyo. Picture 2. Lokwalo gumu chifano chichi. Ibaibili. Baibili idama lenzimu. Nzimu unolebesana ne banu bose nge Baibili. Damalao. Baibili inotibudza nge kwe nzimu nenge kwe bupenyu gwao. Nzimu uno dabanu bose kwazo. Ngono banu bose abazo tedza nzimu. Nengubo kwa kajalo. Hakuna wakatobela zila yao. Mwene mwe wedu wakahandukila muzila iye. Ngono mu Baibili nzimuno tilaiza kuti tingankotamila chini. Ndiyo zila koga yatinga bwilela ku nzimu ndiyo. Tedza muchifano chino lebeleka. Chokudiya kuti ungayenda chini muzila yenzimu. Hautobela zila yenzimu no wana kuhana nenge malebeswa. Picture number 3. Nzimu akayeta chimwe ne chimwe. Ngewi lina masimba. Chimwe ne chimwe chakayetwa nge nzimu chibuya. Nzimu akayeta chimwe ne chimwe chaunobona muchifano ichechi. Hule kwe sina etwa zinu zose. Izwezwi. Nzimu ukayeta nlume wekutanga nenkadzi wekutanga. Kwakati nzimu osina eta nlume wekutanga nenkadzi wekutanga. Kati banhle bankotamile se nzimu mbumbi nekuti bafane nawo. Nzimu akayeta nlume wekutanga nenkadzi wekutanga kuti babe bakulu muzinu zose zawakayeta. Nzimu akahanisiwa nge zwinu zose zawakayeta ukati kubuya. Picture number 4. Nzimu akadana nlume wekutanga Adamu. Nkadzi ukati Eva. Nzimu akaeta nda unoi Eden. Nzimu akabiga Adamu na Eva kulinda. Munda iwoyo bakebe bakahana kwazo.
Ndzimu ukati, kubali. Mungadla nti umweno umwe umunda, ngono nti ungompela amuzofanila kuudla. Amungaudla moofa. Ichecho ndechaka lebgane ndzimu. Ngono kukati hubalimwe, Satani, ndlozi yakahandukila ndzimu, yakahaka kuti Adamu na Eva babe zwitazwe ndzimu. Satani wakaeta saikoku, ehingisa nyoka. Wakanyepela Eva nekwe ndzimu nengekwe damalawo. Eva katedza manyepha a Satani, ngono katola nchelo kadla. Eva katola kapanlume uwe kadla. Bakachuluka dama le ndzimu. Bakachinya mbeli kwe ndzimu. Ngono buzwalani gwabo ne ndzimu gukathubuka. Linga muchifano chiku ulidli. Ungabona kuti ndzimu unotata Adamu na Eva munda. Ngobe ndzimu wakafanila kubawisa zogwadza nekuba chuluka lawo. Kuhekwenda wendzimu, Adamu na Eva bakafanila kuhinga kwazo kubona zodliwa ngowazogwadza, ngebugwele nenge lufu. Ngono ndzimu yetiwe banu bose wakawazogwadza nekwa Adamu na Eva. Ndzimu wazogwadza nekwe banu bose. Wakagadzabwe Adamu na Eva nsimwe unotumila mbiganyi. Wakasimila kusunungula banu bose mu machinyo abo emisi yose. Picture number 5. Adamu na Eva bakachinya nanga ne bana babo. Nlumu wakakabata swimbo ndi Kayeni. Kayeni wakabe ali nkololo wa Adamu. Kayeni wakabe nefupa nenung'una we Abeli. Kayeni kambenga. Kayeni ka eta jinyo kabulaya nung'una we. Ndzimu wakawisuwa zogwadza. Kayeni sekwa kaeta mubazwadzi babe. Banu bose muhango ludzi gwa Adamu na Eva bakachinya. Kogasa Adamu na Eva machinyo edu akatithubukanya ne ndzimu. Takalingisana ne hamu ye ndzimu ngelubaka gwe jinyo ledu. Picture number 6. Hule kwe makole manji Adamu na Eva bakabe ne ludzi gunji na ibobo bakachinya mbeli kwe ndzimu. Bakaeta kwa kaipa. Ndzimu ukadzina ukati. Ndo bapedza ngenlonga wevula. Ngono kwaka kuna nlume ali ngompela wakahla ndzimu. Zinalile ndi Nuwa. Ndzimu wakabva Nuwa kati. Ababake ngoro. Nkulu ikepe. Ngoro wakabe ili dihilo. La Nuwa nebe ngumba iye. Nemuka ne nyunyi. Muchifano ungabona ngoro nkulu wakabakwa na Nuwa. Mumakole manji Nuwa ebaka ngoro. Wakebudza banu chino etikala. Ndzimu waka engemala. Kakale ndzimu uno wisuwa zogwadza. Uno usazogwadza bachinyi. Nengubo kwaka jalo. Abazobvuma mundzimu. Wakababva kati. Bahanduke mumachinyo abo. Bano chidziwa.
munlonga. Picture number 7. Chifano chobo nzimu akabva Noa kuti alonge nyunyi nemuka mbili nembili, ndume nehadzi, nenge zodliwa zvadzo, mungoro unodhamwa araka. Noa wakaeta chimwe nechimwe chakalaigwa ngenzimu. Muhuba lakatangisa nlonga wevula, muka nenyunyi zvakachidziwa. Ndizvo Noa, mukadzi bakololo babe batatu nevakadzi babo bakangina mungoro wasima. Ichechi ndicho chakalaigwa Noa kuchieta nenzimu. Ndizo nzimuhe kaba halilila mukati. Nzimu kahalila mkoba wengoro araka. Ngobe Noa waka wanzimu. Nzimu ukachidza Noa munlonga nkulu wakahalila hangu yose. Banu bose bakabe bali kuhe kwengoro bakakamwa ngevula. Picture number 8. Kwakapela ludzi gunji. Ngono kukabva ludzi gunji muna Noa. Mwewe ludzi gwa Noa ndi Abraham. Wakaeta nzimu neku ukotamila. Nzimu akagadzabwe Abraham kuti unobe ludzi gukulu. Ngono Abrahami nenkadzi uwe Sara bakabebe bakwegula kwazo pasina mwana. Nzimu akaba gadzabwe Abrahama kuti unopamaha nekuti ludzi gugwe gobe gukulu muhango. Abrahama wakabvuma kuti nzimu unoyeta chawaka gadzabwe ndicho. Chilaidzilo ichechi cholaidzila kuti kwakati bakwegula kwazo bakabona mwana bakandana kuti Isaki. Abrahama na Isaki yakabe ile ibo batategulu bahe Jesu Kristi ndiye wakabe atumwa nenzimu kuochidza banu mumachinyo abo. Picture number 9. Ludzi gwa Abrahama gwakakula ndigo gunaodhamwa Israeli. Mose wakabe ali ludzi gwa Abrahama. Mose wakabvuma nzimu kunkotamila. Huba limwe nzimu wakadana Mose kotana dombo ikweno pehugwi. Nzimu pa Mose nlao kuno dia bana bao. Chilaidzilo ichechi cholaidzila Mose edeluka pehukwe dombo akabata zvienga kana mabwe akakwagwa nlao ngelunyala gwenzimu kupa banu benzimu. Mose wakazvidiya nlao wenzimu mudhamalao Bhaibhili. Nzimu unohaka mwenemwe kukotamila nlao wawo.
Picture number 10. Tedzani kuimwe yemilawo yakapiwa Mose ngenzimu kuidia banu nekutobela mbumbi. Muchifano chekutanga tazvidiya ngekwe zvinu zvibuya zvakaetigwa banu ngenzimu. Atizofanila kukotamila zvifano idols kene ili chemuka kene chenikoga. Muchifano chinotobela tobona ludzi, tate, mai nebana bekotamila nzimu bose. Nzimu unohaka kuti tuzibe se nzimu waka engemala. Nzimu unohaka kuti banu bao bigele ntome huba limwe labanga tembezela ndilo muviki. Bana bakafanila kuwo wabazwadzi babo. Nlawo wenzimu ukati tistongo bulaya, tistongo yeta bupomwe, tistongo kwiba, tistongo yemula nkadzi wemwe, tisilebe manyepha nekutolela. Nzimu wakatibumba unotivikilila, unohaka kuti tizibe nlawo wawo. Ndiwo koga wakafanigwa ngekukotamigwa mumisi yose yebupenyu. Picture number 11. Nzimu akabva Mose kuti hanu avuna nlawo wenzimu ahise mwizana kene mbudzi aise chibayilo mbeli kwenzimu. Nuwa tinobona muchifano wachinya mbeli kwenzimu. Wakabulaya mwizana. Mwizana yakafa bumo gwe jinyo lenu. Nengubo mwizana isaka eta jinyo. Ndizo atalakaneni nekwa Jesu Kristi nkololo wenzimu. Nzimu akatumila nkololo kufila majinyo edu. Kwakati Jesu alimuno muhango, Johani mwewe balebesa mbeli benzimu kati kubanu. Bonani mwizana yenzimu inodusa jinyo lose lehango. Jesu wakafila jinyo ledu muchile anyo. Picture number 12. Ati zvidieni mudama lenzimu ngekuzvagwa kwa Jesu. Mumisi yakapinda, nzimu akatuma ntumwa kunsikana unodamwa Maria. Wakaabiganyidzigwa ndi Josifa. Meya wakaengemala wakabva Maria kuti unozvisenga ngono asahangana nulume. Ngono mwana unodamwa wakaengemala nkololo wenzimu. Muchifano ichechi chobubili unobona ntumwa wenzimu elebeleka naye akaizela. Eti usihle kutola Maria nkadzuwo. Ngobe wakazvisenga kwemeya yakaengemala. Unodana mwana Jesu. Ngobe hulula banu babe mumajinyo. Ngono kwaka etikala koga sekwakaleba nzimu. Kukati Jesu ezagwa Maria kabe ali nsikana. Ndizoke tiziba kuti Jesu unkololo wenzimu. Picture number 13. Josefa nenkadzuwe Maria akazvisenga
beyenda kunzi unoyi Betlihema. Kwakasvika chibaka chekuti Maria atsivame, ngono kwakakube kusina magalo mu Betlihema, ngobe banhu bakabali banjinji. Kwakabe kusina pabanga izela busiku igogo. Bakapiwa magalo kudanga le ng'ombe nemwizi kwakatsivamilako. Nenguba kwakajalo kwake kuna balisa bakalisa mwizi kuli busiku. Ntumwa wenzimu unoyesa ndayedzo kubalisi kuti mwana Jesu wazwagwa basitongohla. Ndamuhisila ndebo mbuya yekuhana, ngono inoha mu banhu bose, ngobe munzi wa Dafite kwazwagwa mchidzi he Kristo. Lingani muchifano chebubili. Ngekufala balisa bakabona batumwa benzimu bali banjinji bemba bekudza nzimu. Ndizoke batumwa bakagwilila kudzimu. Balisi bakayenda ku Betlihema masinya. Ikoko bakawana Maria na Josefa ne mwana Jesu. Ndizo batumwa bakagwilila bebudza banhu chababona nenge chakabudza nzimu. Picture number 14. Muchifano chekutanga unobona Jesu achina makole aligumi nebubili. Wakelebeleka nebadii nenge batungamili be Israela ne kwenzimu. Wakebuzwa dzibuzo. Ngono bakabe basinga wisise kuti Jesu unoziba chimwe nechimwe nekwenzimu. Chifano chebubili cholaidzila Jesu ali nunkulukulu edia banhu damale nzimu. Banhu bakabvuma damale nzimu nekusala Jesu hule. Banhu bamwe abazoda kusala hule. Na swibo tingati tiwa damale nzimu tikasala Jesu hule. Picture number 15. Kwazo Jesu wake yeta chano budzi wange nzimu kuchieta. Jesu wakayeta machenamiso manji akabe laidzila kuti nzimuna naye. Muchifano chekutanga nobona Jesu epofunula bofu. Muchifano chinotobela unobona Jesu emusa mwana mbeli kwe bazwadzi babe. Kakale Jesu unoenda pehugwi kwevula kuno batsa badiwa na babe. He Jesu wakaeta zulaidzilo zinji kupinda ipapa. Zinolaidzila kuti Jesu ne nzimu banohinga bose. Na ngwenu Jesu uchaka simila kubatsa. Picture number 16. Jesu waka kalulwa makwazo. Azitongo chinya. Wakabe wa nzimu misi yose zose zwake dia banu ne zwake eta zwaka zwakalulama. Jesu wakana moyo nyolo epodza bagwele. Wakaebuza banu kuti nzimu mbumbi nkulu waka batapasi na pehugwi. Nekuti banu bose bakafanila kunkotamila. Ngono banu banji bakadazila zakaipa. Abazoda kuteedza dama lenzimu.
dama lenzimu likati tose tabachinyi ngono takalingisana nge mpatsa dzeku enda ku gorokoro le moto waka Satani unowisiwa zogwadza nokusingapele ngono nzimu autohaka yani kaendako kakale dama lenzimu likati kumwenomwe bvuma munahe Jesu unochidziwa mujinyo lilo ngono autoenda ku moto usingapele. Batungamili bekutanga bakabe bali nafupa nekwa Jesu bakansunga banu bakaipa moyo bakanlevela manyepha bakanloba bakamfela mate bakaeta chimwene chimwe ngekukwe. Jesu wakabe ali ega batobeli babe bakabatla mbatsa masole enloba ngensungo sekwa unobona muchifanilo chechi ngono Jesu azitongo zigwilizila ngobe kwa kulikuda kwenzimu kuti Jesu awisiwe zogwadza abe abula igwe zibi zedu chakabe chili chibayilo chenzimu chemachinyo ebanu bose. Picture number 17. Masole akansengesa chileanyo chiche bakanyesa ku dombo lino Kalifari ikoko bakaswika bakankomela ngembambo muchileanyo bakalahila chileanyo mugomba labakatsa mumisi yeyo bachinyi bakabe bebulawa saikoko linga chifano balume bale babeli bakalembeleka muchileanyo bachinyi ngono Jesu hasitongo eta chimwe chakaipa muchileanyo. Jesu waka wazogwadza kafa kasenga kuwazogwadza ngekwe jinyo ledu kati jinyo langu ngelenyu. Malopa a Jesu akatebuka kungudza jinyo ledu dama lenzimu lolebe sanange mwenomwe zilebe kunzimu kuti unchinyi ngono unokuzubatigwa nlandu uwo ubohanduka mujinyo lilo ndizoke ngemalopa a Jesu nzimu unokuzubatigwa nekukungudza mujinyo lilo augalabwe munzimu unovuna simba la Satani ebe kuvikilila mu mbipo. Picture number 18. Hule kwelufu gwa Jesu bakwinya babe bakakumbila kutola mbili wa Jesu beno ubiganya bakahalila ikumbu ngebwe gulu sekwa unobona muchifaru masole kalinda ikumbu zita za Jesu zakalakana kuti zakunda ndizo mbili wa Jesu wakagala muikumbu mahubali matatu. Jesu kamuka muikumbu kana mubafi bakadzi batatu bakaenda kuikumbu bakawana bwe lakadusiwa pehugwi mbili wa Jesu usipo ngono batumwa benzimu bakabe bali ipapo bakava bakati Jesu haapo pano wakamuka mubafi ndichakalebwa nebatumwa benzimu. Kumuka kwa Jesu mubafi kwakakuli kulaidza kuti
unkololo wenzimu ngobe nzimu wakamusa mubafi. Ngwenu Jesu unochila wakakunda Satani jinyo nelufu. Ngwenu Jesu unombatsi wedu nkulu unotiwa hatintembezela kakale unotibatsa kuyeta kuda kwenzimu. Picture number 19. Jesu wakati asino kumuka mubafi kano zilaidzila mubadiwana babe bakambona kalebeleka nabo kadla nabo. Tomasi mwe batobele ba Jesu azo tongobvuma kuti Jesu wakamuka mubafi onochila ndebo mbuya yeyi haizobvuma. Tomasi wakati handisabona mabanga mu maboko a Jesu aningabvume. Ichechi ndechakalebwa na Tomasi mubakwinya babe. Jesu wakaha kubadiwana babe kalaiza Tomasi mabanga awe sekwanobona muchilanyo. Ndizo Tomasi kabvuma kapfigama mbele kwa Jesu kati he nenzimu wangu. Jesu kati kunli bana maha banobvuma basabona. Picture number 20. Kwakati Jesu asina kumuka mubafi kazvilaidzila muvatobeli babe kwemahuba ali 40. Jesu wakabapedlo ngekubwilila kunzimu. Kutanga Jesu asanuka zwagwa muno muhangu wakaana tate babe kudzimu. Jesu kakapedza nhingo wakapiwa ndi tate babe. Baibili inotibudza kuti kutanga Jesu eyenda kudzimu wakalaila batobeli babe endani muhango yose musumikilise ndebo mbuya ya makawa mundile. Ndicho Jesu chakati laila kuti tichiyete linga chifano. Ongabona Jesu esiya hangu eyenda kudzimu kakale nzimu unotuma batumwa babili baenhele befana ne banu bakambala buchena bakabva badiwana. Huba limwe Jesu unobuya ebva kudzimu unoha muhango sekwamaka mbona eyenda kudzimu. Ichechu ndicho chakalebwa nge batumwa. Ndizo batumwa bakamilika bakaenda. Jesu wakayenda kudzimu kunolulamisila magalo bakabvuma munli bakansala hule kunzimu. Jesu unotembezelela banu bose banonsala hule muno muhango. Huba limwe Jesu unobuya. Atitoziva kuti monalipi huba kuchini mukuli aunowa kazwimisila konhanganidza kene unosalila. Buhongola gwenzimu gwakalingisana nge bachinyi. Bachinyi banu banotobela Satani muzila dzidze bumogwe kutobela Jesu. Vuma mundebo mbuya yenzimu obusala Jesu hule. Picture number 21. Chifano ichechi chotikumbudza kufa kwa Jesu muchilanyo kwake asina jinyo akaengemala.
Jesu mwizana yenzimu yakabayigwa bose. Jesu wakazumisila kusenga majinyo edu. Mbilu uwe ukasenga kwa zugwadza kwake kwakafanila iswi bachinyi. Iswi tikabvuma tikasala hule he Jesu. Takachidziwa kakale takavikiligwa. Dama lenzimu loti bose bakamuchila Jesu senchidzi bakantomela. Wakabapa ndulamo yekudamwa bana benzimu. Meya yenzimu ino chila mubali kakale inoba batsa kukotamila nzimu. Damalo nzimulo babatobele ba Jesu Kristi liti bakresiti. Hule kwebefa banonogala nenzimu ngekusingapele. Banono khanila magalo mabuya akalulamisiwa na Jesu kudzimu. Picture number 22. Jesu wakati kuna zila mbili, zila hulu nene hlanana. Wakati batate gulu bedu Adamu echinya wakaehaka kunda muzila hulu. Hule kwa Adamu ludzi gose gwakahaka kuenda muzila hulu. Bose bano wadama lenzimu bebe basingakotamile wakatumwa ngenzimu Jesu Kristi na ibobo bano yenda muzila hulu. Zila hulu izila yekuchinya, izila ya Satani inokwebela kukuwazogwadza nenge kumoto usingapele. Nzimu unowisa Satani nebatobele babe zogwadza mumoto. Jesu unotidana kuti tileche Satani nezila iye hulu. Jesu unoti budza kuti titobele zila nehlanana saiye akayeta ali muhangu. Jesu wakatigadzabwe kuti unoyenda naswi muna iyeyo zila kuti yesa kudzimu. Bogalo gwakalulwama gwenzimu gwembakiso neluhano he Jesu uikoko nenge bana benzimu. Banobe ikweno hubalimwe auno haka kusia zila ya Satani kutobela Jesu tembezela uti nzimu wakaengemala ndozileba kuti ndi nchinyi he Jesu wakafa muchileanyo kudusa jinyo langu. Wakawisiwa zogwadza ngekwangu undizwibatigwe. Ndingudze mujinyo langu undiyete mwewe bana babo kugala nawe ngekusingapele. Jesu ndohaka kukutembezela sahe wangu ndokuboka tate nzimu muzina la kasima la he Jesu. Amen. Picture number 23. Linga muchifano ichechi. No bona kuti Jesu unamuchila banu benjuzi zose. Banogala moyo muna Jesu. He wabu. Baka kusalahule. Sebana bape. Mu Baibili Jesu waka lebeleka ne banu bose. Jesu wakati
hani kundili Mose makanyala makasenga kunolema ndo munyatutusa. Eci nde chakalebwana Jesu okukobva kuti nlume nkadzi mwanana nombisana ungaha kuna Jesu nge mitembezelo kumbudza matata nenge kukongwa. Kakale kobva kuti tingaha kuna Jesu nge mitolo yejinyo ubo unkumbila kuzwibatigwa nge malopa awe. Chifano chicho chotikumbudza kuti batobeli ba Jesu banobva munjudzi dzose. Bano amuchigwa ndihe Jesu kunogala nabo kudzimu. Damalo nzimu lotibudza kuti kobene bavumile bali banji kundzimu kusina ungabalaba. Picture number 24. Muchifano ichechi tobona nlume unodangwa Nikodima. Wakali ndi nkulu webugali moyo gwaka Israela. Busiku gumwe wakaha kuna Jesu. Ngobe wakehaka kuzwidia nge kwenzimu. Jesu wakamva kati, mwenemwe unohaka kube wenzimu wakafanila kubene meya yenzimu munli. Jesu wakati wakafanila kuzwagwa nge bubili. Damale nzimu loti hatitedza tiwa meya wakaengemala ulebesana nge mimoyo yedu. Ndizo meya wenzimu una masimba kutibatsa kugalabwe muna Jesu. Hewedu ndizo nge batso ye meya wakaengemala tingatenda nzimu. Ndizo tibeti zwagwa mungumba ye nzimu gwebubili. Picture number 25. Balume baunubona muchifano ichechi badiwana ba Jesu. Batobele ba Jesu bunji bakadzi ne bana. Jesu wakagadza bwe batumwa babe kuti uno batumila meya wakaengemala. Kuti meya wakaengemala uno bapa masimba ekulebeleka nge kukwe. Kule kwa mahuba aligumi. Jesu asino gwilila kudzimu. Badiwa baka bebele pano pangompela. Betembezela. Nenge kutenda nzimu bose. Nge kufala, meya wenzimu ikadelukila mubali. Mwenemwe wabo wakabene masimba. Ndizo baka kona kubudza banu benjudzi dzose nge kwa Jesu. Woko yaka ili kutangisa kwe gubungano la Krisiti. Meya wakaengemala unogala mubali wakababatsa kuwisisa damale nzimu nge kuyeta zwinu zwinohanisa nzimu nemutili uno esa ikoko. Ha Jesu ili heyo meya yenzimu inogala mukuli nekukubatsa kuchilila Jesu. Picture number 26. Hati tobela Satani, tobe tifananu nlume umuchifano. Tikuniwa muhalima tibetiwa. Ngono ati tobela Jesu. Tonga nlume unoenda muchedza. Jesu wakati, ndichedza chihangu. Anu endi salahule, hanga ende muhalima. Ichecho nde chakalebwa na Jesu. Nzimu wakahisa meya wakaengemala kudianenge kubatsa babvumile.
kuti bachile sekwe nzimu ehaka. Picture number 27. Kwakati Jesu ali muhangu, wakae wilila dama lo nzimu misi yose. Meya wakaengemala onobatsa babvumile. Kulecha jinyo kuyeta ndulamu. Baibili inotidia kuti batobele ba Jesu abazofanila kuyeta bupomwe, kugwa, kukwiba, nokupfigamila zwifano kene midzimu bo batategulu bakafa. Picture 28. Mu Baibili tozidia kuti takafala kuchila chini seba Krisiti. Damalo nzimu lotibudza kuti nlume wakafanila kuda nkadzuwe ngoludo gwa Jesu gwaka ndandigo. Nkadzi unokumbila nzimu kumbatsa kuda nlume uwe. Nlume ne nkadzi banokhutazana. Banoda nzimu nekutenda damalawo nekudia bana babo. Belutsinga bakafanila kutembezela nzimu bose. Picture 29. Jesu wakadia batobele babe kuda banu bose. Nenge zwita zwabo. Takafanila kubatsa mwe nomwe onohanya. Banu benjudzi dzose. Jesu wakaleba ngekwe nlume wakalobwa katolegwa ngembava. Nlume we ludzi gumwe kanwana kambatsa. Nlume wakalobwa katolegwa ngembava. Nlume we ludzi gumwe kanwana kambatsa. Nlume wakakubadziwa ngezvita. Kakale kanhakila bugalo kunlipila. Ndizo Jesu kati naswi takafanila kueta saikoko. Picture 30. Balume babili muchifano ba Krisiti banopisa midzimwana nenge miti yabo. Bakrisiti bakafanila kukotamila nzimu koga nekukumbila simba muzina la Jesu. Jesu wakasima kupinda ng'anga. Ngobe Jesu wakafila muchileanyo zing'anga banohingisa meya ye bafi. Ngobe Jesu wakafila bose. Picture 31. Muchifano ichechi tobona nlume ona meya yakaipa inochila munli. Wake ekona misungo nenge miketani. Ngobe meya wakaipa madimoni akaali munli empa simba gulu. Jesu wakachemela meya yakaipa kuti insiye meya yakaipa. Kuti insiye meya yeyo ikansiya. Kafanila kukotamila Jesu. Jesu unasimba gulu kupinda Satani ne madimoni awe. Nlume uwoyo wakasunungugwa mumeya wakaipa. Ngono kaenda kunobudza zvikamu zvizve chaetigwa na Jesu. Muchileanyo che Calvary
Jesu wakakunda Satani ni madimoni awe. Bose bakafanila kukotamila Jesu. Ati galabwe tibe tibvuma Jesu. Satani ni batumwa babe abana masimba mutili. Ngobe Jesu unochila mutili. Hameya wakaipa egwisa. Kumbila mukaulimwe uwo kutembezela. Kumbila ke Jesu Kristiti kutatamea kaipa. Hati da Jesu kakale tinkotamila. Ndizo simbala Jesu lotivikila muna Satani. Ndizo Satani angatiwise zogwadza. Picture 32. Chifano ichechi chelaidza Satani elika ntobeli wa Jesu. Satani unobva kuti hausala Jesu hule. Aungawane zvinhu zvinji semari, zviambalo, fodlo, busukwa nenge zvimwe zvinoita kuti nhu ave pehugwi. Satani unotibva kuti izvezvi zvinhu zvetieta tikahana, ngono ikoko manyepwa. Satani unyepi. Unogwisa kutichengedza nekutichinya. Ngono Mzimu wakati bayana na Satani, ngono unotiha. Mzimu ndi tate bedu bakudzimu. Banoziba bukhayigwe bana bawo. Kakale Mzimu wakagadzagwe. Ndoyetila bubuya banondi mbila. Echi ndechakalebwa ngenzimu. Ati galabwe munzimu tibeti wilila nkololo wao Jesu. Ndizo ngesimba lao tokunda ziliko za Satani. Picture 33. Muchifano ichechi unobona nhuga. Wakavuna nlao wenzimu kanjinji. Kazanisa lefagugwe gwakapiwa ndi tate babe. Wakadliwa ngebasikana, ngemadaiza, nenge kuzvihanisa. Kwakati Maria pela bakwinya babe bose bakansiya, katangisa kubakwange hala. Wakaemula kudla zodliwa zvemuka. Ngono kastongopiwa nomwe. Katangisa kualakana zubuyanana. Kabwilila kuna tate babe kati, tate, ndakachinyila Mzimu nanga imwe. Andizo chafanila kudamwa mwana wenyu. Echi ndechakalebwa nkololo. Ngono nengube kwaka eta kwaka ipa. Mbele kwa tate babe. Tate babe bakanda koga. Nge kuhana, kukulu. Tate babe baka mfukata. Ngoludo, tate babe baka mpa zviambalo zibuya. Baka bene kuhana bose. Bakadla ngokuhana. Jesu wakatidia ngelungano igogu. Kutidia kuti hati eta jinyo takafanila kuzileva mbele kwenzimu. Machinyo atakaeta kuti towa zogwadza mbele kwenzimu. Kakale takafanila kukumbila mazwibatigwa muna batakachinyila. Takafanila kumbila nzimu kutingudza moyo mumbipo yatakaeta. Nzimu unotida kakale unotizwibatigwa zwibi zvedu. Unotiamuchila sezvikamu nenge bana babe. Picture 34. Nlume nenkadzi bamuchifano ichechi.
vamukuwazogwadza zveludzi unogwala pamwe wakadla zodliwa zvakaipa kenevula kanjinji atitobata mibili yedu zibuya tibe tingagwala kakale tohaka nti mbuya kubva musibhedlela kene kliniki ungabhatsa tikapola kanjinji atitotobela nlawo wenzimu wakalingisana ngemibili yedu mubupenyu gunyolo topa satani nkoba kuhingisa mibili yedu mujinyo tibeti ingagwala hamwe ebiga meya wakaipa pehugwi kwemwe unogwala uoyo nhingo ndi wa satani ngobe satani unohaka kuchinya banu nenge mibili yabo nzimu autohaka kuti tihake batso mubadzimu meya yebafi ngobe ikoko izila ya satani teedzani dama lenzimu nzimu unoti kumuli Mose ndimi nzimu unopodza dama lenzimu lo diwa kuti satani waka sima ngono nzimu waka sima kupinda satani kwakati Jesu efa muchileanyo ebe emuka kakale mubafi nzimu waka pa Jesu simba kukunda satani unohaka kuti ti stongo kotamela nzimu nekuyeta kuti tigwale kene ngelufu damalo nzimu loti diya kuti hamwe wedu egwala wakafanela kudana bakulu begubungano bakulu ibaba kene kusina bakulu gubungano abatembezele unogwala banghodze mafuta muzina lahe Jesu nzimu akati habakaulumwe betembezela ngekugala moyo munzimu onotedza ukaeta che unobona chakafanila kakale unozvibatigwa misi yose unoalakana malopa a Jesu anongudza zvivi zvedu nekutivikilela muna satani nzimu unotigwila atiti Jesu ndihe wedu Picture 35. habatobeli ba Jesu befa mibili yabo inotsigwa kene ipisiwa meya yabo inoyenda kudzimu ngobe majinyo abo akangudziwa ngemalopa a Jesu akatebuka muchileanyo che Calvary ha Jesu eha muhangu onopa bose bakaba bansala hule mibili mitswa ibo bakanyetila achimuno muhangu habanu bakalamba kusala Jesu hule befa mibili yabo ipisiwa kene itsigwa hule mibili yabo inowisiwa zogwadza nenzimu mumoto usingapele oku koitiwa ngoku satobela mbumbi wezunu zose ha Jesu akadusa jinyo lilo au ntobeli uwe ndizo ke auzifanila kuhlalufu Jesu unoku esa kudzimu kumagalo ekuhana enzimu Picture 36. damale nzimu Baibili inoti diya kuti nzimu waka eta mibili yedu kwakati tichimu mitumbu ya bome yedu nzimu ukabumba meho kubona nezebe kuwa
milomo kulebeleka nayo, zwimilo kutunila, maboko kuyeta ndiwo, kubata, makumbo, nekose kwembili. Malungunulo embili ose anohaka ku bembili ngompela. Kwakati Jesu ale muhangu, wakahingisa mbilu uwe kuyetila nzimu zibuya. Damalo nzimu likati bakrisiti bose bakafanila kuyetila nzimu. Jesu ndiye unoeta kutiti khone kuyetila nzimu. Ngobe Jesu ukudzimu, onohaka kuti mibili yebakrisiti ivililise nhingo wake eeta ale muno muhangu. Damalo nzimu lova bakrisiti kuti banga etila nzimu muno muhangu. Ngobe bambili wa krisiti muno muhangu. Wakapa mwenomwe nkrisiti nhingo mukubungano. Sekwatino beti wilila Jesu Krisiti unoti batsa kuyetilange simba. Linga chifano kakale nzimu waka biga banu mukubungano. Kulinga chino ekwange nzimu. Nekuti nzimu unohaka kuti balanda babe ba eteni. Bakrisiti bamwe bano eta zibuya. Nekumba kubuya. Nzimu unohaka kuti tihingise milomo yedu kumba nekulebeleka Jesu. Nzimu unohaka kuhingisa maboko ngezilanji kuyetila he Jesu. Maboko edu aisi matama mabuya kule kubanu basanu baka wange kwa Jesu. Nlume mochilanyo unogwadziwa nge gumbo. Mbili ose unogwadza. Ngobeti chinu chingompela. Ndizo takafanila kuwelana zogwadza sebana benzimu. Picture 37. Damalo nzimu loti dia kuti bakrisiti bakafanila kuhangana misi yose kukotamila nzimu. Bano kotamila nzimu tate. Bano kotamila Jesu Krisiti mwana wenzimu. Nanga nzimu nenge meya wakaenge mala. Tokudza nzimu nge njimbo zinokudza nzimu. Bakrisiti banohana kuleba nekusumikila dama lo nzimu. Kakale bano alakana kuti Jesu wakabafila muchile anyu. Unobona bakrisiti betubukana chiwonga nekumwa vula yechilo nekudla chiwonga. Chinotikumbudza mbili wa Jesu wakawisiwa zogwadza. Chimwo chotikumbudza malopa akatebukila kungudza zwibi zvedu nekuti hisa mu nzimu. Nenguba kwakajalo banohisa zwipo kunzimu kuti balanda benzimu babenge nhingo umbuya munzimu. Banu benzimu habe hangana kova kuti bano alakana kuti nzimu wakabapa meya wakaenge mala kubadia lebeswa ledama lenzimu. Bakrisiti benjudzi dzose banodamwa gubungano. Picture 38. Damalo nzimu loti
Jesu ukunzimu, hubalumwe Jesu unoha muna inohango, na ikoko lobaka uno kubunganya babe kuba isa kunzimu. Bakristi bakafa banowa wilile ebadana. Jesu uno bamusa mubafi kene muzikumbu. Hule kwa ikoku, he Jesu uno kubunganya bakristi banobe chila. Ndizo he Jesu uno hanganya bakristi banochila ne bakafa. Banonogala na he Jesu nge kusingapele. Linga chifano, Jesu eti, bakadzi bali babili banobe kwiya kene bekwa chimanga. Jesu unotola mvumili, kasiya usimvumili. Bali babili banobe bali lele, umwe unotogwa, umwe unosiwa. Bose ibabo banobe basiwa ndi Jesu. Bakafanila kulingisana nenzimu, ngono banowisiwa zogwadza. Toziba kuti Jesu unobuya kakale, ati toziba kuti unoha lini. Koga takafala galata kalinda kwa muchila Jesu ebuya. Iwe unoboli ngai, tobela Jesu ngwenu, mangwana autoziba kuti loku edzela chini. Picture 39. Linga chifano, nchelo unozipa. Jesu wakadiya batobeli babe kuti bakafanila kufanana ngenchelo unozipa. Matama atinoleba nezinu zwakati alakana. Zonga nti unochegwa mbeli kwenzimu. Nzimu unohaka kuwa zwinu zinonkudza. Ati chila saikoko. Nzimu unoti, mlume unonkadzi banodusa zwizwalo zibuya. Tohaka batso yenzimu. Kuti tiuyetile, nzimu unohaka tipa meya wakaengemala kuti batsa. Ati wilila damale nzimu ne meya wakaengemala. Ndizo meya wakaengemala umutile. Unotieta tikafana nge timbuya mbeli kwenzimu. Unotibatsa kudanzimu ne banu. Unotibatsa kuti tibenge luhano kwenzimu mutili. Unotipa mbakiso. Unotibatsa kube moyo nyolo ne moyo nlefu. Ati galabwe munzimu. Tiuhanisa, banu banga haniswa nge bupenyu gwedu. Tingabatsa bamwe. Ati chila se ikoko, tobeti kudza nzimu. Izwezi zose, zochilo, ndezwe nkrisiti. Picture 40. Jesu wakati kubadiwana babe, yendani mubudze banu bose, njuzi dzose, muba zibise ndebumbuya, muba budze kuti Jesu Kristi wakabafila, kuba lipilila nlandu wabo, malopa awe akatebukila kungudza mbipo. Nekuti Jesu waka muka mubafi. Jesu uno asimba kuti kundila Satani, kuti tietile nzimu. Jesu waka gadzabwe kuti unobe ne batobeli babe misiyose. Jesu uno chila kubatembezelela. Nzimu wakapameya wakaengemala kubabatsa, kubabudza
bamwe ne bamwe ne kwa Jesu. Muchifano nobona mwe ebudza mwe nge kwa Jesu Kristi, au nobudza bamwe nge kwa Jesu. Ini usingatangise nge nkwinya uwo kumbudza nge kwa Jesu seko wabona muchifano.